Nibirigiro bwako muletherio wa Meru TV tukwekunitite na mbere boya ire Jumaine ya tariki 15 mwezi ni na mwaka niyo 2025 kakwatwe ni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tiri Babu na Rais William Ruto na witaka watanira na aciari makanisa na Kenyatta ngorio kariana matatonye miangatene ya baraba kwendi ndawa cia mbogita nkolokina wite thirikari yawe kawatila hana na njira mwanya. As a government and as a society, we have a duty to support all our children. We have a duty to support children in academics, children in the creative space, and children in sports, because all these talents that we have as a country, talents that are achieved through academia, talents that we get as we work with young people in the creative space, in arts, in sports. We will go out of our way as a nation to work with all of you and to give every child an opportunity, and every young person a chance to be the best that they can be. So I will continuously work with my team to make sure that we make that space available to you. And I have said we will equally protect our young people from predators, drug addicts, pedophiles, and many characters who want to spoil the future of our young people. It is our duty as government, it is our duty as society to protect the young people of Kenya. We have many people who want to corrupt the morals of our children and to, slow down or even destroy the future of our children because of drugs and because of other negative things in society. And so we must work together as parents, as leaders, as religious organizations, and as a whole society approach to protect our children. Tutanambere na nteto cietu munini wa Sibo wa Kirundi Isaya Berese akiarinetithia bikibiki na uritie thirikari mno mbunge wa Tharaka Gitonga Murugara kubekira stima ntereu akiwa Kirundi rina institution nkuluki ya mwanja iraite na stima marikwetu wa nteto Ndagara Waiguna arina riboti ukatoba wanantu batoteranĩrie no ntona untu kungi ni kumbira gantu ndena ndiguru ya Mulungu ntona untu kwene titinjonzi mugwanja itare mwanki agatureni kambe ya titanti na ya kibonenu mukona anya polisi eni primary secondary na cibitari ri ana thoko neteza onere sublocation ile tare timande na Tharaka constituency ukewa kweyo ande riranti bambire ni nwe mwe na ichi aurire na nyoyo sete ubitibwa wa mweshimiwa kuingoromba ituraithirwe atleti na tiogo tukareta turi thirikari ni no nturira monkyo kaya nenda atarire ndo gatende agantu gwe ng'ombe icheyitwa gakirundi watikathime yakwa ne ari kwa ibaje unjere mujie ikuringa muringo na baye bantu amwe ndanda thukia kikae na bikibiki yakwa twathinga ta ng'ombe ichengirito ngatuni coka wakwari na stima ndachanja thimo wanaitikiringaniria inda yako tata nda yako ringo thimo twatangire ng'ombe ana Tutanambere na nteto cietu atiaire Kirimambura ya kwaya na uniform ya skuru ya primary ya Ruiri mwarimu mnene wa skuru Masimu kwa Nyaga hawite skuru rina ritwa 35 onto asiari akabawikiana skuru inge onto bwekite skuru watine bwakuingwa nende na rombete thirikari kutira skuru na skuru ya junior secondary. Mwandiki wetu wa nteto Mulumi wa Mbogo alina ripoti.
Mwalimu munene mugwatiri ndeni ya cukuru ya Roli Primary cukuru iraye na alito 35 kuma kirachi gya Playgroup mwaka grade 6 oroko menyekana tamase mukwanyaga augite gitumi kinene kira gitimite cukuru ino yaga alito iboreta na junior secondary. So cukuru ino yato ya Roli etiumbaga gukula nonto wakwaga junior secondary turakwa twina challenges nonto ajali batiomba ako mujali olia wena mwana wa junior secondary alutaga na baubange be lower classes kuma PP1 kinya grade 6 akabaila skulu ila jena junior secondary na nekyo nonto atiomba kolela twana atomba kolea mbesa maita maeleji ya PTA skulu yeto naomba kolea skulu ewenge ailile mwana wa grade 7 skulu eno yeto da ino ena population ya 35 pupils. Arite boboka gita karali tababa 35 bakwiriritwo uniform hamwe na iratu bya cukuru igikundi gitari gya kithirikari kirage kumenyekana Tanichi Foundation aramwambiriria wa gikundi gike kibara ugite ari tayari kugwatira cukuru ino mwanka yukire kairi kweno yomde Mr. Kibala agotuletela ilato jana kuma Dubai nikenda ana beto bagwekela uniform bagwekela ilato bagotweka very smart tulale na kinyaji ali baskuru eno yeto ya Roli na jali ba unide nalabejete na kantu kakulia na tugukena muno. Kama Kibara, I will always support hii shule and I'll make sure these kids are well taken care of. Ende mwalimu munene uyo mugwatiri arutite mbitokire atongoria barabangi ndeni akaunti ya Tharaka Nithi kwebumeria na gukiria kithomo gya cukuru ino kairi ogutoliongoria antu bange well wishers baria bange tutethia nikenda skulu ino yetu ya Roli yokilela sofa tutena kitchen ya nikenda tomba kurugela ana beto. Something else, sukulu eno yetu no tukwenda renew registration na tukiregister no twambire kwethwa twina kiolo kia alimo na twethwa twina kitchen na nikenda health somebody inspector wa health auka aomba gutwitikiria renew certificate ya sukulu eno yetu twambende na ateje bangi bakaja guteje cukuru eno mwangega ukira gionto kira kinya kigwatitwe mbaru na aciari ba cukuru eno Roli na cukuru nkoro ya 79 ne tikarakaragia twana tuteto thiu wakarakara ugatha twana tukuthi wakarakara ugatha twana tukuthi tutimenyaga imiriaga aloralimo maita kuralimo tontu wabura jete twonete irato ya twana na tukona mishara ajali na irato ya twana atere twana na atere Kenya ngima twana muno makiria kiripotera Meru TV kuma Roli ndeni ya gicigo mbunge kia Marambita murimi wa Mbogo. Iboya sana murimi wa Mbogo no ntubariboti na njira inkinyaniru tutana mbere na nteto cietu njasi anto barabatero turobo nyuma ya kuona mutino yoyo athithikire tariki 5 mweri wa ati kalori ya county na bikibiki na ndereba kutoroka ni bakuromba thirikari ya county kutira ni bakwewa Kioto. Mwandiki wetu wa nteto kuma media ya Igembe Mukirio Nkunja ari na ripoti. Imandi na ringiri lori county na tutia ni mutino ya barabara yura yathithikire ntuku ya Jumamosi tariki 5 mweri yo atete kalori ya county ya Kwenjaroe na bikibikira ya kamatete antu bathatu areo Kimathi na Susan na barabatero turobo wau na mwekuro omwe ora ututira turobo wekire cibitari haunikangi mauru muringinga ya county nangari kuririkana kuma na umite ni macukite mbiu muno kinya ntobe meba barabara ni kuringana ndire bori ni waitite ekoluga nto batu bakiwa ambu mathina nto umite mndene oke Rwanda kurima Kilera so driver caused accident of which are na vehicle county government so are orambo mbeta kuibwa ke from the ones who are around the scene driver unare very reckless
Actually, he was drunk. Ontobo bukoyere ni uspindi wa Igembe North Gerard Marando akiwa kinya nyuma ya lori ekobwithia mutino ni kandereva atorokire na ngari ye. Ontobo alazimithirie maabitha ba polisi baurania na ngari ye. Lori haikusimama ama haikupitia katika kituo chochote cha polisi kupiga ripoti kwamba imehusika katika ajali ya barabarani. Dereva aliamua kukimbia kutoroka, akaenda kujificha eneo la Maua, lakini baadaye alipatikana na lori ikaweza kuletwa hapa katika kituo chetu cha polisi cha Lare ili dereva aweze kushtakiwa kwa kusika ama kwa kusababisha kifo kwa kuendesha gari kwa njia isiyo ya taratibu. Dereva okogosa accident ukona aitho gathithiro ntu fulani na ntubara abatirite yani kumatuka mwanga Lare mbere police station ya karipoti awatethuka kana etageke police station kana etamawa police station mwankara gwatuigire thirikari Lare gutiki advantage ekwingana ngari na mwankara yombere kuonekana ba ithite ngari ya ithita nya police station no riku lakini njogire nyama afisa ba Lare base commander na traffic yewe iba migire su ngari usoga Lare na mwanga tha ngari Lare na ntwethinge ngari ke bela ni abela tukemenya tukona kieto bagute mandere ba bikibiki na njukumu ene ndire thirikari renganie nie miwata ne mekira njareni eri okukombe kabure thirikari yetu Kenya mantu yaya ukumerwa kinya ne atongerie betu bara botromba kura cietu ne kenda tukamenya kitha akaunti yetu kithena mutheteri acia ngari urere yete kuno ne rabati kwethirwa ena ndire bokumenya ko ni mazinani ndie mitaro mwete yu araite tata bati weta swana ba murungu. Riu kirenje icieli tetendwa bo ni bakuromba thirikari ya kaunti yumba kwithira itonyera no tiera nje ikona kioto. Eki. Anto ami babogiri ba akitende ke family. Ana ya tatiwe tine na mantu onto ya yau. Thirikari yetu Kenya kithaburu yomba uturiria ikugia kana kau tukaigwa kitha family yake yomba kufuatilia nombi family nini muno na family Rwanda rurumu ana ubatiba tena asiari mukai otebireka wa kaunti na kutweka kwebiyeki muntu bonda atumba kuona site yenyu bibi wekero etabikore kirwa riko na bika abitema tiari Wenku request government ingilie kenda at least itona justice na kutweka totengire theri na nto kwenya bangi be sibitari ko ngio mo sibitari nombete kune kanjara rede maitayeli na yonga ni ritaji wekiro implant na nkiromba ke thirikari ndereva uyu no ntukari mulebi ajukiru atua na justice yonekane twateanirwa ya mundu okirumi thirikari tuthiatire ni mantu yani kenda tukomba kuona utethe bura bwagirite. Ningependa kutoa warning kwa wale madereva ambao si uangalifu, sababu mahali ajali ilitokea iko na continuous yellow line na dereva stahili ama ruhusiwi under the Traffic Act kwa overtake kwa continuous yellow line, na ndio maana hiyo accident ilitokea. Nikiripotera Meru TV Kumembe Bita Mukiri Onkonja nkatho cia mwanya mukiri onkonja nonto bwa riboti tutana mbere na nteto cietu mbeu mbithi kuma icio bunge kia Bore ni basiumirite kuwata mbaru miari ya mubunge wa Mugambi Rindikiri harere ya kuwa Bore itegunikite na itino kimwe kia CC haranende bakuromba thirikari kubalika na kiriti bingi bitiere marikwetu anteto mwendo laiboni na kulikithia mbeu mbithi kuma gicigo mbunge kia Bore ibaciumirite kuwata mbaru miaria ya Rwarwa ya Rindikiri Mugambi araere ya kuwa gicigo mbunge kia Bore kitegunikite na gitikinya kimwe kia CEC kuma kiri thirikari ya Mutuma Ntwethingia atuka cifu rwaria ruria Karembe na kithinji baririe ki media bauga Bore ina CEC Dr. Reverend Karo undi boria atiri tutarega mwana no wetu no Bore indi mwana akagura kungiri antu babure abagetwa murokaira nao utiwomba kuma Bore wetakuroka constituency ingi na bukiuga mwana no wetu no Bore undi rikania Karembe na kithinji atiri ntomurume kathagana ati athagana ua ituje sympathy bochwa na thirikari nio batwire kuura kou iba ibange ungi mbere mande ndakuga ngavana itumwete support ire ikungana na itumwendete na itukuga mheshimiwa wetu Rindikiri nya itumwendete
na kira tukuga utindo wa bene na gavana na mwendete na ntu baba kukira mantu ya propaganda itebui ke mheshimiwa wetu Redikiri utindo wa mheshimiwa wetu ni na gavana na kira tukwenda kuga turenda kuga antu barabara yitege president akurukire kuri antu baronekana unturene antu bakai antu batikinye kumi bakiuga ibure kuga no tibure rauga na antu batatu barare baba thirikari ari kweka wira lakini kia kwenda kubera na tere ni propaganda baretete itumba kubatethia ukakwa kwina nafasi bakwenda kingavana batimiona na njira iwe kureta propaganda na kuthokia mheshimiwa Karembe na mheshimiwa Kithinji itukubwere ncha tigeni ngutonyithia mheshimiwa Redikiri mantune jaja mikuchani na ituje abo kuchwa sympathy ki gavana lasire waja babu ibuborarwaga na gavana na nditha iji sympathy bukwenda itu tafadhali atuburomba na njire gitio tiganeni na mheshimiwa Redikiri na ubugwita bukiuga nga upusi mashinani ugo turetere gintu kiria gigakuria yuthi rwire rwarera tueja guturingithania biongo na rero mbareo kira tukuromba batu twe youth babure itukuria gavana na tuthikire kwina positions ira tukwenda twe batu youth babure itukuria tu consider nya ni vacancies ira ciyite kairi nyethira cisi babara nenkaniro teo turanenkere nyomwe babara nenka bari bano dimente tukero babure na te babure itukuria ni vacancies ira keja kairi tu consider twe antu babure ya youth babure tukunindi ni positions na itu na antu betu bathomete ni tukuria tonya tu bathu turomba gavana atiri na tuwe gitigia CC bure urokomba tushugurikira uro twaroka arukiri twamurokera twamuringaringira mwari aturugurira kendombo tutethia twa kariba bure Nwake wa tambaru mearia yikeni wenga norane murichingwe wa obisi ya mumbongo wa bore Redikiri Mugambi riwani motete bagunekete akionari na wiregero kirite biubinge bieyete mutumantu edhingi abalikana madieto ambita wa Ken Wenga mukari wa kuma kisima bure na gwitango gintita obichine mheshimiwa Mugambi Redikiri na narua message kwa ike our excellency governor Reverend Mutuma tuithinkia governor batweja bure nije kweri turare governor lakini governor ura turare awata tutethagia na ike tumi twatonyere ndwene twatonya na maumau mwanka mheshimiwa Redikiri eta senate kuitokuje ati governor kawira Mwangasa aumite bure ati ututethia na nande mheshimiwa Redikiri kuma bure na kugwete mbaru kabisa JR muchore wetu sana JR itomwije lakini ukarikana bwega 2017 JR na rungi kura no diment champ so JR te mwana bure twanenkerwa Dr. Karo Reverend twero mwana wa bure kwi camp ijire kirathithitie press bamwe bakauga Karo no kangaita bangi bakauga Karo no kirua so kinyabongwa patikoerewa Karo nona yes tutikureka Karo no ethirwa chiariri bure lakini Karo agurirwe 28 years ago kinyabure tari ku form bure is only 15 years old na nandi tukoria Karo tunenkeriwe jamu twetu bure tugeta korokera Karo igembe south na aria njeweri so all is not trust our governor katukuga kwina itebinge wejete kunenkanira kwina county secretary kwina chief officers ukorirwe ibatu bure na batu itu supportete fully kiripotera Meru TV kuma bure mbita wa mwende wa Laiboni na riboti ya mwendo Laiboni hiyo tukinyithe muthia yo nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita katho ngi kayuri ni tharimubia murungu mweninya bitawa Teri Mbabu.